Hola. Moi boas noites, gracias por acompañarnos, gracias por deixarnos entrar nas vosas casas para bambolear. Gracias ao público de Xuvia, Narón e Barro que hoxe están aquí en directo no programa. Benvidos e benvidas. Claudio, Anastasia... Pensou en facer un pequeno casting co público, sí. Oye, pero Anastasia, ti non sabes onde está Trillo? Non, eu tamén estou en Pascua. Que estás... Vete para cá. Un aplauso forte, como estás? Que tal? Eres Jorge? De onde? De Barro. De Barro. Ti bailaches algunha vez na tua vida? Non, bueno, pois primeiro, oye... Veña. Claudio, tens que facer hoxe de bailarín modelo para que Jorge tome nota. Temos algunha música por aí? Un valse, vale vos? É un vals, porque é o baile de exhibición, entonces é o que vai a ter que sustituir. Que pasou? Está o rapaz falando, se escoito, non? Se eu depo na casa... No, pero xa todo o mundo sabe que se chama Jorge, que ti eres Adrián Ambrián. Despois teño que falar contigo, por certo, Damián, teño que falar contigo. Bueno, todo o mundo sabe que eres? Jorge. Que ves desde? Barro. Ves, Jorge Barro. Vals das mariposas? Claro. Vete para cá un momentiño. O paso é moi sinxelo. A ver, como é? Vale. Entón, cando queira Marcos, comezamos. A ver. Xa está, porque, bueno, hombre, é fácil, É fácil. O importante, Jorge, non é tanto baile como a cara de pánfilo que hai que poñer para bailar. É dicir, ese é o importante. Anastasia, Jorge. Encantada. Hombre, os bicos que non falten. Música para Jorge, que hoxe convírtese aquí no novo Nijinsky. Adiante. Oye, me llamo a ti, ¡Bravo, Jorge! ¡Bravo! Muy bien. Fantástico. Nora Boa. Senta. Oye, vamos probar con outra persona máis ou con... A ti que che pasa? Que tamén queres... Ven aquí. Ven, outro que quere probar. Hola. Ven para acá. Como te chamas? Fran. Fran, ti tamén és de... De Barro. De Barro. Bueno, sois amigos ou que? Sí. Bueno, pois competencia. Ti tamén queres probar o baile das mariposas? Voy a bailar alrededor con ela, non só ese baile. Bueno, ti fai o que podas e o que che deixe ela, vale? A ver, música para Fran de Barro tamén. A ver. A ver a volta. Ole. Valeu, xa está. Muy ben, perfecto. Veña, un máis. Ti, pasa para cá tamén. Ti tamén eres de Barro? Todos amigos? Ti chamaste? Pablo. Hola, Pablo, benvido. Os bicos que non falten, evidentemente. Un poquinho para diante, aquí. Preparado para ver que non fai mellor se ti os dous compinches? Pois veña, música. A cara, a actitud. Uy, pero esto sabe moito, Esto é para nota, Vale. Algúnha vez bailaches valse ti, non? Oye, pois telo mallado, Un pouquinho... Casou. Casaches 2 veces. Por eso... É verdade eso, non? Ven aquí, bandido. Ti es un armadanza, vente para este lado, deixade a Anastasia no medo. Ti es un armadanzas de medo, non? Casou algunha vez ou que? 3 veces. 3 veces, sí. Por eso practico practicando, todo. non? Que no fixo mellor dos 3? Os 3, pois aplauso. Gracias, moitísimas gracias. Tiñeiro. Bueno, acompaña aí a Anastasia, por favor. Eu creo que imos ter que cambiar a filosofía. Porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor divino. Dar el exorcismo, abrir vuestras mentes, llenaros con un soplo de rock que desaloje los fantasmas.
más cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el Rock and Rio se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el Rock and Rio se hace para vos. Bienvenido, bienvenido, el circo del rock. É verdade ou non? Como que... Ah, non, é mentira. Jorge, ven aquí. Ven que te vou facer famoso. Ven que te vou facer famoso hoxe. Aquí, indar montar un dúo aquí con Damián. A ver, é verdade o das bodas do teu colega ou non? Sí, pero non foron 3. Non. Foron 5. Bueno, non exaxeres. Non exaxeres. Así como che Seguro dijo, que o pobre rapaz ainda non casou. Así como che dijo. Sí. 5. Bueno, luce aí modelo, tío. Luce modelo. Estou guapísimo. Bueno, hombre, neste momento está media Galicia pedindo o teu teléfono, o sea que... Mandaron-me a pagar antes, así que non chamen. Bueno, non chamé desde o momento. Gracias, Jorge. Un fenómeno. Un fenómeno. Oye, Te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Mari Carmen, ¿qué tal, Cesario? ¿Cómo está? Non se levante, por favor, non se levante que eu quero... Hola, Mari Carmen, dame 2 bicos, cariño. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Deron por moito a lata estes meus compañeiros de equipo cando foron por a casa? Bueno. Todo normal. Bueno, vamos a ver, vamos contar un pouquiño así da vosa vida. Vindes desde onde? Donde vivides? Arcade. Vivides en Arcade. Sí. Levades casados uns cantos aniños, non? 50. Solo? Solo. Xa fixestes as bodas de ouro? Xa. Sí, xa fixeron as bodas de ouro. Bueno, aquí o noso amigo Cesáreo, teño que decir que é da profesión porque... Beijas tomballadas, tomballada, aleira vaquera queiras, tomballadas, tomballada, estomballada na beijas tomballadas, tomballada, aleira vaquera queira, estomballadas, tomballada, estomballada na beijas tomballadas, tomballada, aleira vaquera queira, estomballadas, tomballada. Gracias. Gracias a ti, Tamara, qué bonito. ¿Gustalle, sí? Está vostede aí toda... Que gustoulle vostede? Espere, que algo me quere decir. Pero casi é mellor irse a echar no millo que estar a traballar aquí. Sí, Sí, señor. cánsase de aplaudir vostede. Moitísimo, moitísimo. Pois nada, vamos a dar dentro de nada un refresco, eh? Pero xa está Jorge para aplaudir. Gustouche, Tamara, sí? Sí. Oye, collo o micro. Isto é un casting. Claro, nunca se sabe... Pero hai que avisar de eso. Nunca, no, pero as cousas son improvisadas. Sí. Vas dar paso ti a publicidade como mellor seibas. A cámara esa, o sea, que tipo, non llas puxeron así nin a Felipe II. A ver, Casi a medio que me levante. como que, de pé. Jorge vai facer un casting dando paso a publicidade. A ver. Bueno, pois agora vamos á publicidade. Bueno, pues vale. Pero de seguro que se ve os vídeos que lle trae ahora no Jaliñeiro, seguro que unha risa sin dar vai botar. Oye, biches como se acongojou aí o Jorge cando lle dixen que despedise tivo que mirar a Ai, cámara. amigo. Unha cousa é estar de broma e outra, Jorge, é falarlle á cámara. Toma o micro, hombre, que Non che é fácil, No, xa para que podas cobrar nómina, senón, Mira, claro. agora que me acordo quería che dicir unha cousa. A ver. Mira, nos supermarkets regalabas coches, Sí. viaxes, Sí. cheques... Sí, e aquí non regalo nada. Isto é un desastre. As É a mandarinas e un bocadillo. Eres un fenómeno, tío. ¿Ves? ¿Ves? Ese é o tema. Ese é o tema. Esa é a actitude. Esa é a actitude. Como el dixo, din paso a publicidade, antes non me quedou nada bonito. Facer. Por certo, falaba outro de cartos. Viches como tiraban cartos aí nas bodas? E aquí tirábanse nos bautizos, pero claro, non eran billetes, eran como moito pesetas e eso... Eso nada, nada de nada. Menos mal que non tiraban a dar. Bueno, a veces sí. Exactamente. De Javier. Salsa. Bueno. Queren bailar salsa con Javier, alguén? Alguén quere bailar? Fag un casting rapidamente, Mira, tes aí dúas que queren bailar salsa. 3, 4, 5, 6, casi toda a fila. Bueno, pois bailar non, ou sí, porque, home, cantos boleros se teñen bailado con Tamara? Di Benito, así.
Con Monse, Benito, bailabas aí, sí, fai a cámara. Non, como non? Como se levas con ela toda a vida. Si desde que tiñas pantalón corto. É o meu operador de cámara que está aí detrás, para que o recordo eu. Non quero nada sin ti, porque aparte de cantar boleros ou que lle pete, pois cando fai incursión na música pop, pois fai no igual de ben. De novo temos o luxo aquí no programa Hoxe en Bamboleo de ter a Tamara. Conocer todos los mares de esta tierra. He podido contemplar el amanecer de cualquier ciudad. He sentido ese calor que el sol me da cuando despierta. Nada es como tu mirar, nada es como tu mirar. Viajado a mil lugares tan sorprendentes, me serían imposibles de describir. He tenido sensaciones